www.somponline.com semni nyina danso ubetimi akwa kenken bi ede free war sanso na decoder no so no ye kira kwan no eye bia radio stations ni guni dia na wo bo Sompa FM na wonsa etimi akan yen ensemu a ubeti na anwumre no eniani mu nsem ni bi ene se African Export-Import Bank, one HS Fitch Rating, America, Ejumekuo bia wone na etokese no, one entem apai, emunchiremu ni munsem no, eyadia yede eba besomo. Sansu na wode wani chiremu ewo Cape Coast, Kropono penyipa ya wano etua ho as mayor, wano so edi nsem bi atudwa efa Ghana, efa ya tourism ho ensem wa, ni awo beyo ede aboa. Ebusia na nse yada na no wada ena MPP amanyoko no na awese ohwene so se wakwa akoto franka ede amomu wabato ni mo no wonso ekonte ase apam dwumadie ase na yewra Kennedy akompre kwa Japan ede nsem bi ebetu dwa ene wasan akasa de afa ho ade kronti a na woda se suban no ede no na wo se dwumadie ne kro na ase ne betu dwa se yewra Brian Echampon baabi a na wasa wasan ne krampo no ayesa wanhu ene okosan ne baabi foforo wono so epanyi pa ya wono edi nkita hodie e wone campaign ni mo no wabekasa e wasem wese hu a wobeti ni nyina enso ho abane bo na yewra Joseph Osewu Sujo Wise enso edi afutuo ama MPP amanyoko ne ma no ama ene yewra Jones Yesiedu nketia wode na ye enhweso de edi asem ena woka na yebewremu ewo amanone ene se ukoremu ewo China panyi pa ya wono edasra doba no ewo ho watwe no edna kwakogina mra no ochese hwehwemu bi ekoso ewo ni suni ne ban bi a wada na dia wochese China mra no ema ho ekwan esa busia ensemu yede baba somo no eyenwumakuo bi ada Roma ena obo ye chidoma boya donten Leicester Company Limited e ba se ya toothpaste ene ya toothbrush dia wusan ho a na esenum carbon na ni kobo mpunimpu nya bi na entimi emwa sanso so ena medimafo e ba center enso Dr. Tam Daso oboa ye papa paye ewo kase yi mu Promasidor fonso so ede ya vita ne onga no so yasene enne anwumre Brekona Jones Bread and Pastries and so ede hot cake smooth one no 3 Ghana cedis ede apia yen ena afi time herbal mixture so Dr. Tafrija wachese ya no anya ne malaria dro ni bi abobo na bibia so etimi akoye ebusia fe yen hwe na ensem no emu nkyeremu ya esi ase ne yentimi emfa ensomo afe yenshe ensema se enfa emamo se woba ebibrem ha se nom ene empo wutwa bosompo ede wani kirebo ewo amanone a eye African Export-Import Bank no eye ade a wonom so mutime boa eba sikasem ho entotoye ene se wonom esopa kire ama amai binum esikasem atimi agina wo na so a na ebusia yesente so nko a enantente no America memo wonom ewo adwumako bi ye frani se Fitch Ratings wonom ena eboa eba sikasem ho ntotoye ankrenkre enwumako bi wonom epemu kosa womo epemu enkyeremu bi a esi ase anase kwan obefa so ama bibi bia danso akoye won sikasem a na Fitch Ratings si wonom so ya de ewo sane ma ne ho eyade a Africa Export-Import Bank ene wonom eto kesese be ya minkumitiri mo eba de de a obetimi aso wo mo na watimi abo mo dwumedie no etimi akoye na so na yekoda esori ya ba beto dwa se Fitch Ratings African Export-Import Bank no echese wonom ene wo tonkwanta wonom apai opokunfa ne nkomo mudware a wonom ho empire ensemi nam ho ama amafo bi a wonom aben akodale ewo sikasem ntotoye mu no aba abonte echese wedi ebeya asem kese pawo ede ama African Export-Import Bank eno ene nam so ama panyimfo so muda eye bank ya no aba abonte se we se enye hwe wonom da so gina won na so na dwumedie ya omudie no won betumi akoso ekra wo mudie mu na wakeka ne ma bom te se de no woye na empo watimi apre ede akowanim ache kanene ntino obi biada woni wo mu edi dwuma bia no ma won hwe akomo ma won tie empo nkase bia Fitch Ratings for apa wonom ntino e bia won dwumadie ne beton so ma na se bia ebegin sensem wo se da bi enye sa na ne ma betimi aye ntino obi a woni wonom eto kese
se e wo sikasem ho bia no won kana komanto no yem onya rehemu se African Export Import Bank no ebeto akosoa ejina ne naso se be ya sikasam ho toto yedwumedie ya wodie no so no ebetimi ejina ye ede ama wona wone wonom edidwa afe yemfree ensemimo na yemfa ye ni enkyeremu ewo eye enfifi mantemo Cape Coast Mayor ya wono etua ho eye onmonyafo George Justice Arthur wode nsemu atudwa wa bra da dwumedie bi ekoso ewo kropon no emu na nyina mu no eni se ensrahwe bia ahodo eniema ne abakosem bia ye bia kane no na etimi ekyere enkyirima abakosem ya enne yato na jejemu ama no eda ensensemu no wo chese wo ba behwe na wasiesie se be ye betimi ase didwuma na abo omaiga na empuntuo na bra na wo kasa no ensem sei ena wosan edeto aso odi igbena yama serge ifokodo odi so yesi obi open get free and bring it yala obali ebi aya na jete yama ewono edi ino ohopa oni bebi awo wasan ball of 1844 yepede send ya dopa obaka yen serge president yepede military cemetery yezazuye ni abesheko ya owo bena na afu obema ko beketega wa ko basen akapero 10 kilometers route that lighthouse arutu ko nti ewo ye 10 kilometers road ni biloko na ya ko lighthouse akona de la no ma ko ba serjo nyina we chu wa ko inde de ya ko de wanye ambassadors anade wonjina oye yeso hwe abuputu na yen wanse imezi ani ayen bode wo franchise abibia kono Awusia edipa ya yete nenken wono eneye mayor ya woda Cape Coast Krobata no ano onmonyafo George Justice Arthur na nanu disem no echi no esanse wode hyenko anante na sede empanyifo eka yese duakrowe no ejimframa ya na eguno enam sa yeso ema wotonsa ede frɛ eminti atwetwe rofo ya yeso mabodi semu to adonko yeye ewo manchichiriwe ene ne mpuntuo kwan so mu ya ankrenkrefo eka ho akoko so edomo bi ene nsafo na enum no Prophet Emmanuel Abeku agree wano ene Dean of the Ambassadors ena wasaye General Overseer Edema Models Chapel International wano so ene yen kasa yabofo ya wotonkra edi free eyemfifi mantemo Eric Anan enso twetwe nkomo wa bra wo yese ono ena emebo dewro emfa dwumedie nei kropon no ede asi wono mani so se obehwe ama ensrahwe bia hodo ene eya abakosem bia ya hodo ya jani sensemo no wasai abepeje so yenti ensemo a reverend so ede tuja I'm down na bosas the position I'm saying emeje na oil man wo there no to menya the position e wo prosa an wo aza no man oil gwe wo na yema wo go this position as I came in the say yema man o keep na some of the things are a challenge wo them keep prosa rather friend no was some of them and sen position do man yo oye eboko e na rubbish yo oye eboko area bi e na one container Utumu aye juma munde on water course market present. That's the main reason why I offered the 50 container. Didn't my baby ko pay farm the list pa wa ba Cape Coast wa ba woko na takama para makana sanya so bi antena and ode yetumi yezi edo na yetumi edi yeduma wada men. If company yenye award bi awa an award ka se feel adwa ba se tu yeso e many year. Enipa wakasa ye wono eneye ambassadors for nyina ewo dwumedie no hono wono mpanyi ya wasai eye General Overseer Edema Models Chapel International yewra Prophet Emmanuel agree ene ni din na enkra nyina da yankra tofo ya wotonkra efrinfifi mantemo de masompa Eric Anan ene boaboa no ayensa etimi eka bie afe yentuo mo ewo ensemfoforo mo ena no ya wada ena MPP onso kokokoma ni nyina da wono mo emunum a wono masa won hune so obekọ abato so esanse adehia konwa eto a eya na adehia kopre nti no wono mo kwa abato so bosomi ewo mu ne da etwato no makoyi nipa ba koyi sede be
obetimi ekita frank emo edi ama amanyoko no na watimi akọ edi nkonim ewo 2028 general election mo edi ama amanyoko no ene o my Ghana impuntuo na no ena yewa Kennedy akompreko e Japan kane asen central no hwebedwani wakọ ne Drew Brown na wonom edi onsa no sensaye ehye entiasia pam na se no na se wonte ne ho ase kakra na chesa asembia na ewomo no na nya ade a wono ne bo eheda edwoso esanse ehunu wewe no won hyeda ehunu ne mpre no na yenkonkotie ensemu a wode etudwa wa bra no wo chese so ni ban a na woda na dia na enipa bi entiasia na de kodie entie nam so a wo ye osade ne sei ena osikire mu fire the document beto Oman Kai Mimi say Honorable Dr. Brian Champo Oko sign baby I know say me sign if it's a one Kai Mimi kura PhD for me and sa mo ton Ghana o so paper no mo very no ma sign menso I say dumping me degree qualified by experience already document no ma me and I'm starting say me ready me do number 2 asema can say obi ansan say party no senior election ni be ko bia CSCU elsa wujitu na mse ehene na ehunu bi pen na anu ya ma obi 100% eho minya 92 entumuru minya 104 ya ma me 14 bungurugu ya ma me 0 enso nipa mienu be di adanse ase omotoma we nyine si wasa di document ya betumani say mensan if you don't correct eniema bia ekọ chiwa make the Japan the mensan na akrachi for na sign yewa Kennedy akompreko e Japan kane asen central no hwebedwani ya wo san ejiremo akwa eye Frank Akita for di brani bi ewo MPP amanyoko no wono promise abosumi wesi awie ye ekoso no na no disem ena yetie ne amane boni ba obedu ena boabo ansem ya no so eto emane ye na yewa Kennedy akompreko ne kasa ye botie sesia no na emuno wode asembi ehye yewa Dr. Brian Champo kon se aseba bi wo ho a wanhye danken kankrata ne mo wo fiti ya no ena chese wono so eye se wo sign no nde nya sa no wote asem wo sei ena aka ho bi amayewa piles enam hagije wono eni kasama for de mayewa Dr. Brian Champo ne campaign team no wo se asem wo sei nyina no we eni ehwehin yentie enchiremu no senia esi ekoye Every akume mu na ye nyina ye nkasa ye pasodwe ye beka party abomo ni ebe free abato no mu bia ye beji atomo no yewra Dr. Brian Champo o kai document ni nyina eti ase na o sign bebia na nka esese o sign enti se obisi yewra Dr. Brian Champo an kai ehoma no na o sign bebia na ni se o sign a no kra bi anim na midanyamia said the chairman of the presidential elections committee nankasa eso ababontin abeka say document no from so bi eni ho ebia na entiase na anya adwuma ewo ye mpanyin ba ko afa but document kro na ye di ba ya hyase a ebinum so omunti bibia ase no no a na at the end of the day no obi edi ne nsa hyase enti enya nukure da say mfumso bi wo kinkrata no mu na Honorable Kennedy ene koma party mpenyifo no hu no mu correct enye nukure Dr. Brian Champo oti document na se o kan eti ase na ba bia sese o sign no ho so pepepe ene o sign ye nipa wakasa ye wodo woni chiremo ewo Dr. Brian Champo ni campaign team ni mu awono ene enkitawudie bofotene ede ma wonom yewra piles hagije ena yetene kana fe yewremo ewo ensefofro mu MPP amanyoko ni mu a ena yedaso ejina na panyipa ya wono ene wogine mu ewo eye bekwa ne mpesua so ewo eye MPP amanyoko ni di mu yewra Joseph Osewusu wodo wani chiremo ewo amanyoko ni mu so so wodi ntinti maipa ewo mu wode nsemo atodwa chire se etoda bia na su ene ban bia ya na MPP amanyoko ne mpanyifo etitiru eda ne di no eya na eka ho bi ema epamopamo grassroots fo no ema akono bia da kra no wonya emfa ma amanyoko no na wose dodowo we no se wo pese wonya bi na wo pamo edom wan pempi na no eya na wonko na wugina paso eka sente no ye de dom ene chichiri kro ye de dom ene chichiri man sanso
ene yɛde nipekuo dom ene kyekere ekuo nte no se MPP amanyɔkuo no pɛsɛ mu yɛ dɛ na emu yɛ akɔnɔ de ampanyimfo no hwɛ na wɔnsesa wɔn su ene wɔn ban ne kasa mu no wɔto mu de ahye sɛ wohwɛ NDC amanyɔkuo no mu a wɔn titire ne Yewra Johnson asiedu nketia wɔse MPP amanyɔkuo no ehia chairman etisa wɔn no watimi de atenatene mapa de abrɛ amanyɔkuo no yɛnkonkotie wabra na wɔne party ekuo no bi kasa ensɛm a Yewra Joyce wɔde to dwane sei ɛna na esitie Nanti ne fan me no my jumana. True baby no. Oh wow, we want say police station chairman we feel say because this kosoro maybe somebody attracts him, but me the mimi mupade. They say don't get there. It's very firm on party matter. He doesn't have to say it, but we say oh wow, be we will deal with you. Yeah. Last no. Because party, the party constitution people constitution and can say to about see select. Any defines selection by from my own experience in your election most selected or we the popular person at this point in time and say we should pinpoint, search and identify people, negotiate around the way and a person the party and also you pay you into Bakubi Wumudias or Beba Party major the baby at more press on the national chairman I could be in it or castle the twelve. Awusia eneya yeti ye MPP amanyɔkuo no panyi baako ya wono so edi entintimai ewo mu na wode woni kyeremu ewo wono presidential election committee na wono ebe yetitene etua ano Yewra Joyce ena yetie no awusia na yegusua de kase no mu nsɛm de ma ansa na yebetoa so no ye ka kyerɛ sɛ wo se ho nsɛm no ɛyɛ ama no enhiaw mepa kyerɛ bibibia da enhye da enkoye ewo wo se ho nsɛm no ɛyɛ na one Leicester Company Limited Yas toothpaste and Yas toothbrush no ato kese na bibia so etimi akoye de amount na no na ye kan for the amount se wonu mu nka bone osimu emu abotokrontokro anase ne me bia nheda enkoye ewo wonu mu nka ho no me pa cho Yas toothpaste ni brush no na wo hia fra be ye na mpanyefo ene wo ento kese bia opebia ton anase bia peso de bibre won se mi se bia no 0501 619 588 and 0501 390-338 na waje so na Joe's bread and pastries ebusia waso the hot cake no aba adwaman so koji bia mo amoton eye nkra dokono no eya na mama mo bre ni nyina no eto atwa wa bre nei Joe's bread and pastries for atam de si won bo so de am so de ane so be pe dokono no ho akade eye 3 Ghana cedis pe na wode ema wonti no wonya bia ebetimi aboa na bibia so etimi akwa wachira kwan no Joe's bakery e wodome commercial bank no echi wo pe obetimi no ene no atwetwe enkomo ewo ahomabofo so se beye bia wo pebi anase bia ensemise bia wotimi ene no akasa 0256 068832 0256 068832 na waje so sanso ena time herbal mixture ese yen kantra wo se ebi atidi yade no ama honam nyina ye oboho wo sore krampo na wo hu de wonye wo ho honam nyina ye obasa wonu mu ato ntimi ntibi ni sanso so no waposo nyina eye wo yade a na ye kan for time herbal mixture TIME de ama wonya bi ebetimi abo papa di wakagina mu na time herbal mixture ne capsule so no eye general we bi edre mema ne ma edro ene mentine betimi abo e wo Jones osem ya enkoye ene ebia ene eme bi so atechema e wo nipadua ne mu bom 7669 na yamvita ye kan for de ama me pa cho ya na enkwada no yama wonum ebiedi na promasid of force yen control say no echi no de onga mama's helping hand abedwaman so wo ba opese waduane etimi eka be ma opese waduane no taste timi bebodi a mama nsa no boafo enua ena wo bia ehia me pa cho waduane bia wonu abia no ho spices no onga de abenti kwadwaman so na kohwehwe bia cha kwan de wo kwakwe no kwa de oto no na waka kire no behwew na bibia so etimi akoye abribia bisi ye
didi ye dom eya na nyalewa hodro mframa no ye fa bi e de free mu eno nti na medimafo herbal center Dr. Tamu da so se wabade amount wode yade no Tamu ba beto so e de ama bretia wabi na wanya kwa ahosan e de free yade krankro no nyina ho se ye strokes si yade krankro anase wo joint no e na ye wo ya e si kire yade prostrate ho nsem wakoma ho nsem yade be doctor se enka nche wo se fo ni kire mu e wo poku ase mayira e wo Accra ha se nom sanso so e na eye kumase ebo akwa agogo woni government school no e na edi enhwani mu Dr. Tamu da so se friend se CA na yade no woni wo entwetwe ho komokran san na waba e 0244 774 282 0244 774 282 and now 0500 727215 0500 727215 Dr. Tamu da so se onyankopon ene yaresafo panyin no ewie ebusia yenhwe na yenyi we se emaye ba ensem no ebi we kira yede ebefo amoso Munde dinam se menya foreign call. Hello papa, what do bad to be a new? Se me feel London, echo US. Na no crowd who crowd from me mania. Na papa mo what to say. Awurade aduma haboko. Na ko jejesi, echo basem penemo. De woton adansi ho niam no so. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Echo ba, mesi wo boduma class re kane no a. Na wo do US won so manfo bandin sa na. Eh papa US hakura de. Na ko jejesi company limited age ba bia. Wom Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adensi ho niam dia. Obia se na ko jejesi company limited. Na matese wo bi depo kasie bi e wo kasoa. E ho na wo bia koto adensi ho niam. Na eye no kura papa. Oh, eye no kura pa. A police station in Chenhua. Hey, a kuoba sempre monono. Onye mereda. She, we kura no mi ensamua ene obi en foforo yawo. Ba ko abu akwase paase kumase. Ene ba ko so pokura se nkran ha. Obi ase na na kodwogasi eye bemaba e wo dansi mu. Oton cement, iron rods, banding wires, and adua plywood and just said about dance wo. Te se bibia de she adansi ase de ko wie. Depo no nyina so eye tufo bo. Wo du kuka mu a, wo ko ja free. Akra we kaswa depo ene pokrasi de no kra to nchen ya wasa wobu akoteman Tantra Hill Iron City amanfrom wasa bie depo kese so e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kra da nchen ya ebisu magazine road head office no wa bie depo kese so e wo da de ntam edwesu Akra road femeswa opposite Alhaji Salia ampaba meboshen Tanoso Breman and Amanfrum. Numbers of my for the free 0244 313 752 and 0244 41 93 93. Nana Kojesi Company Limited. Hey, Kuaba Simprimo. Hadia Special Local Foods Abakade. Enye Dianini Dianio. Yawe Dianini yawe Diani. Enye Wangwasa Ghana ha. Ahemfo. Eya Kesie. Wedina Kesie. Partia Kesie. Sa wu pebebi. Awo be serve wo mawo ho. Say ye buffet and womoye. Say ye local continental dishes. Wo bi a chane nia. Hadia Special Local Foods. Ewo hacho. Atomic ekwano so hono. Dienti e friendly local foods ne say. Enye wo ye aduane a na wo matentam. Tomatoes wa pro. Meko apro. Jena apro. Garlic apro. No de ye aduane say. Eya abontine aduane. Edi enye ni bisa. Dabi Hadia suro nyame. Etinye nwanwa se Ghana ha etitire. Se ministries agencies akese. Eye ahemfo. Na nanom ahema mo. Wo mo tenase no wo mo si ye bedidi. Ye didi eziban ye didi a. Wo mo se mo mfra Hadia Special. Local foods. Efise hono ena aduane no ekoyi. Ghana ha ba bia wo mutimi servo. Hadia Special Local food upese wo fra. Eye 024 63 59921 024 63 59921 and answer 059 479 7215 eye 059 479 7215 for not with them me dima TV Emma Akituapa Emma Akituapa mpa de shimaima yadamo asese motwe ame yakwa ba fe yefa nsem nyina da enkogo ewo China man mo na yewra Xi Jinping wono ene China mampenyin na watra edwano so ache papa ye na oba ye ena wode emra bi asa atudwa se wohwe keta hyepo ye kankan ni dream dia
enya ade a obehwa ama na koso ewo eye China man ni manu ti no ni titru ene aban enwumako ne eku akese enwumako no eya ade a wapao investigation teams ahodo ya wonom hwe na ebra no no wotimi ede wani kwatwa wisi ya wohene santemo ede wondwumedie echi na ababeto dwa ekyerese panyipa ya wono ena asrafo no nyina da wotua wonom ano eya ade a wakwa akobu emraso ewo China man munti no wahyese ehwehwemu bi enkoso ewo no so na mamuo ne tumidie ya wodie ne mu na wakyerese se ekobase ebono de a na January Janjovia eya ade a wonom so wonom de ne begina emra no na emra no eya sotwe bi ewo ho edema no no watimi ede abansa na enye ono kwada asoya ya wonom ehwe wonom ensensem so efa bambo ho de no a panyipa ya wono so etua no enso ede ababetu dwase panyipa be de akire ede ma yewura ya ye ka no ho asemi January ono so eka ho bi wo kyerese wo mienu eya ade a wono dwumedie no ede ma kakra bi enhyeda enkoye nte no anam so amasabe kasa de wo kyerese hwemu na wode egu akwan mu fa wono ho no efri December ne mu ena wonyanteye se wondwumedie na se kwa achiacho na wonom de omani edi akire se kobase bibi boni bia da free mu to na efom ho de a baabi a China mra no esie se wode wongyina no wode wonom ebegyina ho awi abosua ekwantinti bia kowie koti anasa abobo na hasenom na eye 106.5 FM Sompa Accra ye no nsia kase bono ene kwasie nso ye de esie ensemi etwa edefa Sompa mfidi ahodo no nyina so ewo eye tachiman afei enkranza sunyane takwakrade mankesim ena afei kumase ene ne nkwado na eye adafo pa radio so FB edema France for the code no so no na eye Sompa FM medi do Oheneyere Maame Akua Yeboah Asiamah bronya meda be masafo kantanka se wo hwe eboaye ema yetimi ekọ Facebook ene YouTube nyina ma ye so yetiefo ne yahwefo etimi nyansem ne bi etie ye na wo hweye na ye Leicester Company Limited for so ase ebie mo so medi mafo eba center so ye da wonom ase ena eye onga